Silu kaborok lan Puang Yesu salama sitamu mali lan attu iete te la tanai unnannungan diona kadanna Puang Matua. Ulen dui renungan harian Toraya alo Senin tanggal 2 bulan Kasera tahun 2024. Tapa laku pak tunduan tamas sambayang. Kiko dari semanga o Puang Matua tu attu iete alo bakru mi bengkan lako kami solanasang. Na laki nandungan tu dio nakada maseromi o puang pena masallo tunduikan ki kanasai kitandai patu borong na tu dio nakadammi ya mo kada lamenda di sulo si arrang lan mintu allo katuangki lan Puang Yesu ki mangando mati olo malabi mi amin. Kadan na Puang Matua lamai bunga na surat na Paulus lako Timotius pasal apa angka 6 saya lako 90 na kuah ia ke mu pak pakilalan ni tumintu nate lako sang siluranta manasa iko mo tu to masokanna Kristus Yesu to ungkaritutiko kalemu dio nakada pak patongan semintu tu pangadaran melo tu mu pengkau lain namo apa tumpu itu mintu ulelean tang kebatuan sang rupa ulelean nato matua baine sang adinna popak biasa ko kalemu lan kameng kawalan. Bila na ia tu popak biasa kale sidik ri patunna. Apa ia tu kameng kaulan den patunna lamintu na. Bila na den pangalu katuan dio la to temona la ia tu la sayana. Ia mate tu kada sielle dikatapai si patutongan diterima. Bila na ia duka mo napobannang te ang kitang usa ding taka sia mengkulle-kulle bila na umpo parannu mo kan Puang Matua matontongan. Ia mo ungkatirinai mintu tolino mairangan na mintu to patongan. Mintu nate ian nate la mupa pepasanan sia lamu pak pangadaran. Dan aden tahu tunai ko bilanna mangura ko sangadinna dadadi ko misa sangka toma patongan ladiona buangan kada ladiona gau ladiona pak kaboro ladiona kapatonganan batu kamaseroan karitituiko kapak basan sia kapak kilalan sia kapak pangadaran saya lako saya ku mati da muka salioi tu pak kamasian lan kalemu tu di pak kamasian lako kalemu tete dio pak nubuat tonna remme ko liman na mintu penatua lamu palan ara tu ian na to sia lamu pogau anna payan lako mintu tau tu saka kendekanmu kanandai tu kalemu sia pangadaranmu la tontong ko batta lan ian na te pila na ia mu po makarimman umpugau te ian na te la iko la ia tu mintu to umperangiko amin. Na di balan misa panannungan popak biasa ko kalemu lan kameng kaolan. Latihlah dirimu beribadah. Silu solanasang lan tepak basanta. Itu Rasul Paulus mendari tomak pasakka. Usairan kada balok lako kalena Timotius. Tu mendadi mo pangulu misa kombongan. Nakua umpokade kumua parallu ki tutuo lan katonganan. Umpa pangadaran sia umpogau kadanna puang. Paulus umpa pangadaran misa gau tu unnala misa. Pa pasusian diona batang kale. Tu umparallui kande melo. Tu la dipolobo. Lulanganna. Sipatu mo duka. Tu diatanta ungkande-kande. Mempena si tetena kaloworanna kapatonganan. Ia mato sipatu ki umpeladai sia umpari tambuk ki tongan ni tu kadanna puang. Ia mato ia tu Timotius dipakilala tula mendadi misa pak tuladanan melo
lako torro tersenga. Mendadi misa pak tuladanan melo lan buangan kada lan penggauran lan pak kaboro lan kapatonganan sia lan kamaloloan. Belana ia tu umpak tuladanan katonganan si patuki tulan usolan tau senga tama pak kaboro na puang. Tendu kamu to na kua palus kumua pintu na tau di pak kamasean lako batang kalena mak rupa-rupa pak kamase. Nasi patu tu pintu na to la di popake pakalabi puang sia pakaboro padanta mak rupa tau. Ia moto itu Timotius di panunduk melo laung kada kalena si patu du kaki la nenne bang la lobo lulangan lan kapatonganan di kotae taum patongan pangadaran tang tongan. Siolo solanasang pak basan allo yate pakilalaki la tuo lan katonganan menda di pak tuladanan melo lako badan tamak rupa tau sia popake melo pak kamasean na puang sia nenne bangki tula lobo lulangan lan kapatonganan. Mai komi ta makaritutu sia matuttu lobo lan kapatonganan sia kamaloloan dikua anta mendadi sakbin na Kristu lan telino. Amin. Ta massambayang. O Puang Matua, kitimang kure sumanga tu dio nakada maseromi mangka kiperangi lan attu ia te. Tu tontong unadaikan tu kami torro ton tarima pak kamase dio mai olo mala abi mi. Mo sipatu kan lan allo katuangki lamen dari pak tuladanan lako padangki mak rupa tau dalam buangan kada lam penggauran lam pak kaboro lang kapatonganan sia kamaloloan deno pak na yatu yan na to kini mendadi sakbi lan telino la usolan tau senga tama pak kaboro na Puang Matua. Tunduikan o Puang Matua lante kalingkangki labi lante attu ia te lan allo ia te lako kulla laki patu lako. Deno pak ne tu lindo kaboro mi tontong untaranakkan iolai meloi tu katuangki. Ia mate pangandoki kiba mati ola malabi mi dan puangki Puang Yesu ki masambayang. Amin. Rampo inda matau tu kadan na Puang Matua mau pak ki serongko ki solanasang tu taung karitutui kadan na Puang Matua ta tontong pogau ilan mintu allo katuanta.